Icera-inĩ rĩake thikũ ya gatatũ gĩtarũ kĩa ithũĩro rĩa bũrũri ũrĩa arugũrĩtie tabarĩra itiganĩte cia ũthii wa na mbere kaunti ya Vihiga, Kakamega na Busia, President William Ruto nĩonekete gũtarĩria kĩrĩa gĩtũmĩte aremwo gũtungatĩra Kenya arĩ kũruta wĩra na atongoria eyendi marĩ na ũkabira, ungumania na matoĩ wĩra, ciugo ciake ikioneka kwerekeria ũrĩa ũrarĩ mũnini wa President Rigathi Gachagua. Kuna wengine tuliwapatia kazi because of incompetence, kwa sababu haelewi chochote, kwa sababu ni watu wa wizi, watu ambao ni matapeli, watu ambao ni wafisadi, watu ambao wako na chuki, wanagawanya watu. Hiyo biashara yao ilizama, na mimi nataka niwaambie watazama na kuzama na kuzama, kwa sababu Kenya haina nafasi ya wafisadi, watu ambao hawajui kufanya kazi na watu wa kugawanya watu kwa mambo ya ukabila. Augĩte mĩbango ĩrĩa yothe thũ ciake imwambĩire nĩ igũtuba, athiriti ake makiuga Gachagua nĩaremirwo nĩ wĩra na ekĩrĩire ihĩnga na iremithia na merĩgĩrĩra ma kũgeria kũgayania mũingĩ. For tribalists and people who are incompetent and those who want to divide our nation on ethnic, parochial, personal lines, we are united as a people, and Kenya is going to march forward as one united, indivisible country that we all will be proud to call home. Tuko pamoja jameni? Munasema niunganishe Kenya? Mutakubali tuungane pamoja? Tutatembea pamoja? Khulialala. Khuli pamoja. Kabisa. Hebu nione kwa mikono wala asema tuko pamoja. Ruto athingĩrĩirie thirikari yake ĩrarongoreria maũndũ mothii wa na mbere kũrehe andũ hamwe, agĩtarĩria nĩ ũmwe wa itũmi iria icũngĩrĩirie anyitane na mũtongoria wa Azimio Raila Odinga na batoni yake yothe. Sasa mimi nikirudi Nairobi, huko kwa mitandao iko wengine nasikia wakisema ati Ruto must go. Go where? Nikirudi huko niwaambie watu wa Luanda, mumesema Ruto must go on. Na mimi nataka niwaulize, musikubali. Unajua kuna watu wengine wanataka kutuletea siasa ya ukabila, ati siasa ya chuki, ati siasa ya kutenganisha wa Kenya. Mimi nataka niwaulize hawa watu watafute sera. Wananchi hawa hawawezi kununua ukabila, my friend. Lazima tuwe kitu kimoja kama taifa. Kusiwe na ubaguzi wa kikabila, wa kidini, wa kijinsia, wa kiumri, kusiwe na ubaguzi wa aina yoyote. Imwe cia tabarĩra iria President Ruto arugũrĩtie nĩ thibitarĩ wa level 4 ya Kwisero Madhachal County ya Kakamega na thoko ya kĩrĩu ya Luanda County ya Vihiga hamwe na ingĩ. Ngiribotera Inooro TV, njĩtagwo Jenga wa Wambui.